nk'uko Intambara TV imenyereye imaze kubigira akamenyero ko kubagezaho amakuru yerekeranye n'urugamba ruri mu ntara ya Kivu, aho umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za leta. Intambara TV ikaba ibabereye ku kibuga cy'imirwano. Twagira ngo tubagezeho ejo ku munsi wa gatanu w'icyumweru tariki ya 1 z'ukwa karindwi, M23 yabashije kunyomoza amakuru atangwa na FARDC ndetse na leta ya Congo, ahamya ko noneho M23 yaba yabonye abandi baterankunga. Leta ya Congo yongeyeho ko Burkina Faso na Mali nabo baje biyongera gutera umutwe wa M23 inkunga by'ibikoresho n'abasirikare. Ibyo bikaza biyongera ku rubwa rumaze iminsi ruterwa igihugu cya Uganda na leta y'u Rwanda. Nyamara ngo uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe, nk'uko murimo kwihera ijisho kuri iyo video. Meja Wiringoma, umuvugizi w'umutwe wa M23, tariki ya 1 z'ukwa karindwi yerekanye ibikoresho bambuye FARDC n'ababatera inkunga FDLR na Nyatura ndetse na Mai Mai. Izo ntwaro zigizwe na za mortier 82 ari byo bita mu cyongereza AD2 na mortier 60 ariyo bita 60 mortar, na za GPMG General Purpose Machine Gun, na za LMG AK47 ndetse na za grenade nyinshi nk'uko bigaragarizwa n'ayo mafoto, n'izindi ntwaro nyinshi zijugunywa n'igisirikare cya leta. Hano murakurikira kuri iyo video harimo n'imodoka ya komanda yo mu bwoko bwa Land Cruiser yaje gufasha muri operasiyo nk'uko byanditse ku muryango w'iyo modoka. Iyo modoka ikaba yarateshejwe komanda wa FARDC ndetse n'amaheskotiye ahari hari ambushi y'umutwe wa M23 uvuye muri Katare werekera Ruhango. Mu by'ukuri igisirikare cya leta kikaba gikomeje gukizwa n'amaguru nk'uko murimo kubyiyumvira ku buhamya bw'abaturage. I Kinshasa ku murwa mukuru, amasengesho ararimbanije y'abayobozi b'amatorero basabira igisirikare cyabo, byose babishyira mu maboko ya Yezu Kristo. Nk'uko mubyiyumvira, chef d'etat major general wenyine araragiza igisirikare Yezu w'i Nazareti ngo abahe ingufu n'intsinzi yo gusenya umutwe wa 23. Nk'uko murimo kubyumva kandi mu majwi y'abaturage nyine nk'uko twabibabwiraga, barimo kutuganiriza batubwira uburyo ingabo zabo zirimo gukizwa n'amaguru, zijugunya n'ibikoresho no gusahura amatungo y'abaturage. Ngira ngo abibazaga ko leta y'u Rwanda yaba ifite akaboko muri iriya ntambara, mwaba mufashe ukuri kwa nyako, nk'uko leta y'u Rwanda idasiba gusaba leta ya Congo ibimenyetso byaba bigaragaza ko itera inkunga umutwe wa M23. Bikaba byarabuze, ndetse na MONUSCO ikaba idashidikanya kuri ibyo birego bya leta ya Congo, kuko ubwayo ivuga ko nta gihamya na kimwe kirimo kugaragara ko leta y'u Rwanda yaba ifite akaboko muri iyo ntambara. Tumaze gusobanukirwa aho ingufu z'umutwe wa M23 ukura ibikoresho n'ingufu irimo gukoresha mu gushushubikanya ingabo za leta, havuyeho ibikoresho FARDC irimo kujugunya. Ayo mafoto murimo gukurikirana arabereka na blende zo mu bwoko bwa char zirimo gusenywa n'umutwe wa M23. Ingabo za leta ya Congo rero zikaba zikomeje gukizwa n'amaguru, ariko zigenda mu nzira zihohotera abaturage. Ibyo bikagaruka bikatangaza umutwe wa MONUSCO
kandi ari wo urimo gufatanya nabo ubwabo n'igisirikare cya leta na FDLR na Mayimayi na umutwe wa Nyatura ku rugamba, ariko MONUSCO yo ubwayo ikagaruka ikavuga ko ingabo za M23 zirimo kwitwara nk'igisirikare cya leta, kudahohotera abaturage, guhumuriza abaturage, kubasubiza inyuma ahatabera imirwano. Izo mpuhwe zose barabikora berekana ko baje koko kurinda ubwoko bwabo n'abavuga ikinyarwanda n'ababyeyi babo n'abavandimwe babo. Ingabo ikinshasa zo zacitse ururondogoro, aho bohereza komanda wese akaza amanutse azi ko aje gutsemba umutwe wa 23, ariko yahagera agasanga siko bimeze. Mu bandi baturage babandi twabonaga na mbere y'intambara basanganwe ingengabitekerezo yabo n'urwango ku munyarwanda, baracyahamya ko leta y'u Rwanda yaba ibifitemo akaboko. Nko mu bice bya Bukavu hibasiwe umutwe w'abanyamurenge, nubwo uwo bita General Makanika n'umutwe we watwirwaneho nabo bakomeje kwihagararaho, ariko abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge bushobora kuhashirira. Makanika, General Makanika ubwe nawe akaba ari umuntu udasobanutse kuri iyi ntambara, atarebye ko nawe umuryango we barimo kumarira ku icumu, akaba yaranje kwifatanya na M23 kugira ngo barebe uko bahashya umwanzi wabo urimo guhakana ko ari ubwoko bw'abanyekongo, bakabitirira u Rwanda. Shuti mwakurikiranaga Intambara TV, nk'uko yabibemereye ko izajya ibagezaho amakuru y'impamo kuri iyi ntambara, tukaba twasabaga no kujya mukora comment ndetse na subscribe ndetse na share mukimara kubona izi nkuru zacu, nk'uko tuba tuzibagejejeho ari amakuru atariho ivumbi.